F1 Rwanda channel imwe muri East Africa ushobora gukuraho ubumenyi ndetse na update bya Formula 1. Rero nyuma y'ibyumweru bibiri Formula 1 ivuye muri Saudi Arabia, Grand Prix ishize yari ya Saudi Arabia, Max Verstappen yarayitwaye nkuko bisanzwe, ni yari yayibanjirije ya Bahrain yari yayitwaye. Hamaze kuba ama Grand Prix abiri twibukiranyije. Iyi ya gatatu rero igiye kubera aho bita Melbourne muri Australia, mu mugabane wa Australia, mu gihugu cya Australia, mu mujyi wa Melbourne niho iyi Grand Prix ya gatatu ya Formula 1 igiye kuba ibera. Hagati aho ngaho tutatwajya mu bintu byinshi, iraba irimo hano ari nako muri Portugal Lisbon harimo haraberayo iyindi Grand Prix ya MotoGP nababwiye ko nayo ari amaresi nyine y'amamoto nayo abaryoshye, abantu bazajya babona time bazajye bayareba. Hanyuma twigarukire kuri Formula 1, bagiye mu Melbourne nkuko nk'ibisanzwe nta kintu kirenze cyo kwitega gihari, kereka habayeho accident, naho ubundi iyi nayo Max agomba kwitwara. Kereka wenda Sergio Perez bwenge buke wa Red Bull aramutse nawe yinyaye mu isunzu akaba wenda yamuca, kuko Sergio Perez n'ufite imodoka yahangana niya Max Verstappen. Sergio Perez uyu nguyu nawe atwara Red Bull, atwara ikipe ya Red Bull, n'ubwo imodoka bimeze nk'iya Max Verstappen. Rero uyu Sergio Perez ni umuntu ushobora wenyine guca kuri Max Verstappen, ni umuntu wenyine wamutsinda, nta wundi kuri grid mu bashoferi bose 19 basigaye. Icyaba cyose cyava kuri Sergio Perez, ariko nkuko tubizi twese turabizi yuko Perez no muswa nta hantu yahurira na Max n'ubundi amutayamuzizemo amasegonda 6. Bivuze ko rero Perez ntagire icyo tumwitega, ahubwo ubwo nyuma y'umwanya wa mbere n'uwa kabiri nibwo Formula 1 bitangiye. Abandi bafite imodoka zose zirimo aho ngaho ziri ku rwego rumwe bahera ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu rero ubwo hashobora kuzaho Charles Leclerc cyangwa se mugenzi we Carlos Sainz ba Ferrari, ko Ferrari nayo ifite imodoka nziza, kimwe yuko aba Lando Norris wa McLaren na mugenzi we Oscar Piastri bawufata. Mercedes ifite imodoka iri munsi y'izo zose. Mercedes ubu ngubu ni ba Lewis Hamilton n'uwano bafite imodoka nk'iya gatanu, kuko yaba Red Bull ibari hejuru ho ni nkano n'indege. Imodoka ya Ferrari iruta ya Mercedes, ndetse na McLaren isigaye iruta Mercedes. Mercedes ubwo iri ku rwego rumwe nabo bita ba Aston Martin. Bivuze ngo rero buriya Mercedes nayo yabiraho hafi, ariko bitewe n'ubugoryi abashoferi b'imbere bagira, wajya kubona ukabona agapodium barakabonye nta wamenya, bakabona ku mwanya wa gatatu ariko nabwo. Hanyuma rero ubwo ndumva ari icyo ngicyo mu gihe tugiye kwinjira muri Melbourne. Ibintu byo gusobanura ku mujyi bagiye gusigamirwa aho twabikoraga ishize, abantu batangiranye na F1 umwaka ushize, ibintu byose baba babize, nta mpamvu yo kongera kubisubiramo. Ahubwo iyi race yo bayigiyemo ikipe ya Williams. Iyi ni ikipe y'Abongereza yenda kumera nka academy ka Mercedes. Williams ifite abashoferi babiri, Alexandre Albon ikagira no bita Sergeant Logan. Abo ngabo no bakagombye kuba bayitwara nkuko buri kipe ifite abashoferi babiri bayitwarira, ariko uwo bita Albon imodoka sashi yamenaguritse akoze accident, chassis ye iramenagurika, bisanga nta chassis nta spare bafite ya chassis, rukuva nta chassis bafite busimbura iyo modoka ya Alexander Albon. Ubwo rero bitaye ngombwa yuko ku munsi w'ejo muri qualifying ndetse no muri race nyirizina azakoresha imodoka ya mugenzi we Sergeant Logan, kuko Sergeant Logan we ni isurubu abari aho ngaho, ubwo we ayisavamo. Ahubwo Williams izakoresha umushoferi umwe ejo, n'umushoferi umwe guherejo no ku cyumweru bazaba bafite muri Grand Prix ya Austria. Hanyuma rero tuvuye kuri abo ngabo ba Williams bagize ibyago nyine imodoka yabo igapfa, ibyo ntibyatungurana kuri Williams, ahubwo tuhite tujya kuri uyu muhungu wacu Carlos Sainz. Abantu babyibuka Grand Prix ya Saudi Arabia ntago yarari, ahubwo hari akana kamusimbuye
ko muri junior team ya Ferrari niko kari kamusimbuye kuko yari yarwaye appendix barambwiye ngo ni nk'agasenda bawoye k'umuntu, yari yarwaye appendix rero barayimubaga. Hanyuma uyu munsi iyi Grand Prix azayiracingamo, we yivugiye ko byamusabye kwigomwa ibintu bikomeye cyane kugira ngo nyuma y'ibyumweru 2 gusa abe yamaze gukira iyo operation bamukoreye ya appendix, hanyuma agaruke mu muhanda. Nyuma rero ya Karosensi, uyu mugore abantu benshi baramuzi, uyu nguyu bamwita Suzy Wolf, ni umudamu. Suzy Wolf akaba ari umudamu ukuri icyo bita F1 Academy. F1 Academy ni shampiyona y'abagore, ariko abagore nabo bakiri abana. Ubushize F1 Academy yari iri muri Saudi Arabia, uyu muhanda ntizawukoramo, bayiteganyirije uduhanda dukeya, ni shampiyona y'abagore. Hanyuma ariko akaba n'umugore wo bita Toto Wolf. Toto Wolf akaba ari team principal cyangwa umubosi wa Mercedes. Ejo bundi rero mu kwa 12 k'uyu mwaka ushize, FIA, abayobozi ba FIA n'uru rwego nyine rurebera Formula 1 rwaba rwarashinjije uyu mugore Toto Wolf, kuko Toto Wolf nani nk'umukozi wa FIA, ni umugore FIA yategetse yuko ari waba ushinzwe ibyo bintu by'abagore, izo shampiyona z'abagore. Uyu mugore rero Toto Wolf bita Suzy Wolf, FIA yamuvuze yuko ngo ashobora kuba hari amabanga y'akazi ka FIA ka Formula 1 agenda akibira umugabo we Toto Wolf wo muri Mercedes, kuko nyine urumva n'abantu babana bararana bati ntawamenya iyo baryamye nijoro, uyu mugore ashobora kuba hari amabanga abwira umugabo we yo mu kazi kacu. Umugore rero ubwo ngubwo yari amaze nk'amezi 2 yaricecekeye, kumva ubwo yari aryamanye umugambi yakugende yarabareka. Yabajyanye mu rukiko kabisa ati nta soni munshinja ibintu. Ubundi mbere yari yasohoye nayo statement yo kubanenga no kubarakarira, bati ibi bintu ni gute mwabinkekera ko ngiye ndi professional bya danje, ni gute mwabinkekera. Ariko byaje kurangira buri abanyamategeko be bamugira inama ati barege wenda uzakuramo n'akantu gafatika. Ni muri urwo rwego rero yahise abarega. Ubu ngubu yajyanye ikirego mu rukiko rwo kurega aba bayobozi ba FIA kuba baramuharabitse banduza ishusho ye. Ni icyo ngicyo rero. Hanyuma ngo ariko sinababwiye yuko muri Red Bull naho rurimo hari kwaka umuriro. Boss wabo uwo bita Christian Horner baramushinja ngo ko ari agakobwa ngo gakora muri Red Bull ngo yaba yarakoresheje sexual assault, nyine kugafatirana gakorakora, no bakaba bariho baramusabira kuba yakwirukanwa.